तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वर्तमान सकाळ 5:30 ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଏୟାରपोର୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମ ମାଲିକ ଆସିବ ମାଲେସିଆ ଯାଇଛି। ତ ଆସିବ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଠିଲୁ ସକାଳୁ, ତ ଆମର ଗାଈମାନେ ଥିଲେ ବାହାରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ଦେଇକି ଟିକେ ଗେଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଟରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁ ଆସୁ ଆସୁ କୋଭଳିଆ ଗାଈ ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗାଈମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯାହା ବି ହୁଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦିଆ ହୁଏ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ କିଛି ବାହାରିନି ଖାଇବା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବା ମାଲିକକୁ ଆଣିବାକୁ। ତ ଇଏ ଆସିଲା, ପେପର୍ ବାଲା ପଳେଇ ଆସିଲା, ପେପର୍ ଦେଇଦେଲା। ତ ପେପର୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି। ତ ଖାଇକି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଯାଇକି ଆସିକି ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତ ଏମାନେ ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଏୟାରପୋର୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବାଟରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। तो फाइनाली आम कैपिटल हॉस्पिटल हो गले। आ देखो केते बढ़िया सुंदर बिल्डिंग आमर श्री नवीन पट्टनायक बनाई। तो देखो ये किसी बिल्डिंग बर्तमान आम यूटर्न नहीं बर्तमान कैपिटल हॉस्पिटल छकरे पहुँचले। आप देखिपे ऊपर लगी कैपिटल हॉस्पिटल। तो एयरपोर्ट आ पाखापाखि अच्छे। तो चलतु जो एयरपोर्ट भितर को। तो फाइनाली आम एयरपोर्ट पाखापाखि हो गला देखिपे। भीतर को जावा और देखा कौन केमती कौन नजारा भर एयरपोर्ट भितर पशु पशु भाई जहाँ देखिली मो आखि खुलीगला पूरा। आन नथेकी जाइली। देखो कौ भाया एयर होस्टेस मान भी देखिली, जो मैंने आम बस कंडक्टर बोलते एयरप्लेन एयर होस्टेस। देखो छोटे छोटे ड्रेस सर्ट पिंधिकी से ठिया होते, मोबाइल कुछ मोबाइल कुछ करते। तो से देखिए मुझे बहुत खुशी हो गली। आप बस कंडक्टर थे से एयरप्लेन कंडक्टर भाया कम करते। देखते से ठिया होती। तो ये चैनल को फॉलो कर, लाइक शेयर कमेंट कर।